Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kumpulai pulai ngot kinong yalam jong Trinamool Congress hamati haka arpnyu terik pelan kot araja apulai. Kelamino anak parti banai penyeso syar United Democratic Party banai ke jengkersan pura yo ba baya hun lang makdo. Ubadai kortong joko UDP na mau thabasan constituency. Yakinong yalam joko Trinamool Congress na priang buram haka jingalang kabalalong hayeng sa jong ba Donbok Khamdej. Ubalong presiden joko UDP Riboy District. Hakbala sekilang di kinong yalam joko UDP Riboy District. Kibukan tup yo ba RR makdo ba RM Sadam ban uba Doris Suleng. Kini ke kenhun jengki nongalam kiba dan hafok ke jing kami jong i badeng MDSM mensuamo dan rei hakani ke sini pade ki balaya trailang bati naga kenhun tim sing kadung nyelak bantip menta ke sifat ki lai kum ki rurang ba kibadan ke jingget kli naga menta ke bit ke biang ke bah kemian pat ke jiman toy jong ke dong ke tan mau ti konsumsi bati ke berkuai pada kejimut ke baskam kumgir orang bak ilawan ya ke ban penyeso ilade syak parti UDP menta kesni bat kejingdon je kini kira orang bak tang menta kesni ke bah hajisha ke de ban long khambun na lor kini dari tang ba kibadon hang ni kira orang bak ki bakila jet kerpang hi kum kina yalam ki ba khmat kidan hadu life fly ngot bat kiwe pat ke sanang teng pade ya ke ban penyeso nang ni syakmat hadi jaka ki bah hapo jong kamahuti konsumsi barkoi haman lagi jong gidong ki caka hati senong ki caka ke baki kidan ya kini kising tip ngela yo dai kamlong ke supat ban lum lang hiki ban pendep ya kini ke kam ke badan kam tang hakawe ke caka but kini sisa kalau long ka cingker ku ke bakrau but kalau long ka lat kelenti na kamanta ban nang panklan ban nang aibor sisu na kamanta ke jing trekam par kecing bit jimbiang jong ka parti UDP khamtam haga bapan kre na komenta kan election MLA arhajar aflai rangkat batwi ba bayuhun lang makdo benar rangkat hangi bolong kartong jong ka parti UDP na kamahuti konsumsi hagi debat kan election MLA arhajar aflai palang bagani ka jinge trelang jong gini giri orang ba harkat bat ki babon ki ba yadan lang hangne na kaliang jong kino yalam ki ba kemat jong ka parti UDP yadan iba RR kan sai makdo bolong senior advisor yang parti UDP Riboh District dan iba RB Sadam bulong working president parti UDP Riboh District dan iba Doris Suleng bulong working president jong ka Riboh District UDP iba Friday Jalong bulong joint secretary jong UDP Riboh District bat kiwe kiri orang ba bat amde takatang dan ro iba alos nongpo bulong we ni kena ilam giba kamate jong MCPC Patricia Hem nadu ki por ke manusia ki debat ke election MLA arhajar khatlai wala panjab dan beram i badu judis ke derpang mentah kini pat khilai ke jini trelang pan kersan lang bat ngi hakani ke kenti ke pemerintahan ke mentah election MLA arhajar khatlai rangkat bat kodong jong UDP i ba bai hun lang makdo tigini kiri orang ba kibidan lang hani kalong ke sakhi ba dala ki jong ki khmat phila bani barok kini i lomba kani kalat thai kubor bakin duptep baka UDP menta kala nang kiu kanang yok bor bat kala nang dan sisu ya kane kajing nang kiu seperang jenang klan hagaban treasure ham naga menta kane election MLA arjar apply bat ban dan show thong jong kajing job kemudian buram yok kortong but jong UDP ba bai hun lang makdo hagan election MLA arjar apply